Živijo in lepo pozdravljeni. Ste vi tudi kaj lačni, ker res sem ful. In danes imam za vas idejo za eno ful hudo kosilo. In sicer naredili bomo pečen losos s kremnim porom in krompirjem. Ja, itak, iz pečice. Zdaj pa vžgite to pečico, pa začnimo kuhati. Krompir narežemo na večje koščke. Krompir damo kar v hladno vodo, potem tole segrejemo do vretja, malo zmanjšamo in kuhamo nekje 6 minut. V skodelici zmešamo olje, kurkumo, muškatni orešček, poper in sol. Delno kuhan krompir odcedimo in pustimo kakšno minuto, da se posuši. In takole, krompir se je zdaj fino že posušil, ker je vroč, para lepo izhlapi. Zdaj ga prestavimo v pekač, preprosto začinimo s tole polivko, premešamo in v pečico z njim. Krompir stresemo v pekač in ga prelijemo z začimbno polivko. Premešamo. Zdaj pa tole preprosto prestavimo v pečico. Pekli bomo 20 minut na 200 stopinjah Celzija, pa enkrat vmes preprosto premešamo. Por narežemo na tanke kolobarje. Česen drobno sesekljamo. Tudi kapre drobno sesekljamo. Vzamemo ponev, vanjo vlijemo malce olja, segrejemo in zdaj bomo pripravili v bistvu omako, ki bo šla čez krompir. Nasekljan por in česen dodamo kar hkrati noter. V ponev dodamo por in česen ter pražimo, da por rahlo oveni. Dodamo kapre. Dodamo še malo naribane limonine lupince, sol, poper, smetano za kuhanje in omaka je pripravljena. Vmes se pa krompir tudi že spekel. Evo, se res je. Solimo in popramo po okusu. Prilijemo smetano za kuhanje in malce zavremo. Krompir po 20 minutah vzamemo iz pečice, zdaj pa dvignemo na 220 stopinj Celzija in vklopimo zgornji žar. Por stresemo v pekač in ga razporedimo po krompirju.
Lososa preprosto posušimo s papirnato brisačko, posolimo, zdaj ga pa postavimo kar direkt na krompir. Vse fileje lepo enega zraven drugega. Pečemo 6 do 8 minut, pa spremljamo, ker ta žar je kar močno, odvisno od pečice. Naj vam tekne. Odlično kosilo.